Dobar dan i još jednom srećni praznici od redakcije naše emisije koja se danas bavi novom ofanzivom kineskih automobila. Iza nas je 7 modela. Praktično je to surova ekskluziva. Modeli koji počinju sa prodajom od naše emisije, odnosno od početka ove godine. Da budemo potpuno precizni, jedan od njih već vozimo, jedan od njih se već prodaje, tako da možemo da kažemo da će ova godina biti prva njegova zvanična godina tržišnog života, ali su 6 premijera koje nisu do sada pokazane. I koliko je velika kineska ofanziva govori i to da ćemo danas da upoznajemo i neke brendove koje do juče Mladen i ja nismo uopšte ni znali, nismo ni čuli za njih. I svaki automobil ćemo analizirati ovde u hali da vidite statične detalje i svaki ćemo voziti napolju na stazi. Pa da počnemo mi od JMF i SVM. Zvučiš kao ti nije dobro. Ne, dobro mi je, nego to su skraćenice novih kineskih brendova. Velika Kina, velika ofanziva, da krećemo mi odmah. Apsolutno, krećemo.